دما خوش ببینرین هیجا ایرو ده گلان 2024 جه روژان جه روژا اینی بویا رو گشتن هری سرکی و هری باکش همین لسر اصلا هرمی او هم جن لسر اصلا جهان رودانه اما جواره پیشکش بکن لواکی هر تم دست پیکی چند سر نوچین ما ارتشا ترک گوندن عین عیسی تو بارانکر آگر به زوین چاندنیه کت جبر ایرشان تیمن آگر کوجه نکارن دست بردانی بکن مجلس دموکراتیک آگران آباکور و رشدات سوریه هم گوهرتن ده قانون دابش کرنا ریوبریه ده پیک آنی. مجلس سوریه دموکراتیک ریوبریه خسر و فرمانداری گشتیا قصد جویان. خزمین گرتیان ین لباکوری کردستان و ترکیه جاره کردن بانگارا کرنا تجرید الامرالیه و چهار سریه که دموکراتیک کرن. بله جاره کردن دبان خوش ببینرین هیجا امی بلتنا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن او ام به ایریشین داگیرکری دولتا ترکیه او انجام نوی دست پی بکن ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین خواه ده دمه که کو ولاتی موسمین خوین چاندنی برهف دکن ده ایریشین خواه ین لسر هرمی زیده کریه جبر تو بارانین لسر گوندین عین عیسایی آگیر بروبره که کو لپیشیاوی به هزاران دونم حیکت افد من شواتین زوین لگوندوارین عین عیساییه ایرو ساعتین نیوروی ارتشا ترکو چتین خواه این دولتا ترکیه به چکین گیران ایریشی هرمین عین عیسایی کرن ده انجام ایریشه ده آگر به زوین گنمین ولاتیان کت جبر ایریشین دومداریین چتین دولتا ترکیه تیمین آگر کوجه نکارین دستوردانی بکن ده دیمنان ده جی تیه خویا کرن آگر ایدی دربازی نوا مالین ولاتیان دبن نوچگانین مجهرمی راگاندون که حتی آمده کرنا و نوچه شواد دوام دکر بریان هاجی جبر ایریشان آگر به زوین چاندنیه ین کانتونا جزری او افرین او شهبای کتبوم بله هر به شواتی هم دوام بکن ایرو لگونده گرباوی یگری دای قامش دوجی آگر به زوین ولاتی بناوی سلیمان احمد کت چاردونم جه زوین وی شواتین خلک هرمی به یک دستی آگر ومراندن نوچگانم جوانا جمعه و حوالیم قمروان احمد مراد جی لجه شواتی روشه رادگینن بینرین هیجا ایرو دمجمیر 11 نیورو ده آگر به زوین خلک گونده گربایی کد طایبتی جی زوین خاله سلیمان احمد کو شخوره جهو گنم چاند بول بدری وک کو هندی من داد بینن نزی 4 دونم عرضی وی لوی دری هاتیه شو تاندن هر وها عرض جیرانی وی کورشرش شخوره چاند بو لوی دری جی دونم هاتیه شو تاندن لوی دری طایبت کو دمجمیر 11 ده اف آگر هاتو وی خستن لبله با آلیکاریا گوندیان و مالبات کاریبون کو اف آگر دزوترین دم ده ومرینن و نهشتن کو او آگر برفرهتر بنها خال سلیمان اللي قال من خاله خدي وبعودين ان شاء الله ابا قلت له تشيبو هنشلو بحسيان هند بي كيولو كريه اي والله ام براسيل مالي بون وك خورتك هاد قواي اقر بتدي بزادي وكتيه دما قوم هاتن يعني براسيجي وك جندي وك ملات وك جن زلام قش بيشامه براسي باز ابون هاتبون دما قو اقر ديتن يعني انسان جي حتى بتشكي خوه شخو کرن و تفاندن مسپاسیا وات کش خو گندی خو مسپاسیا گشات کنن بجی ساعت وا خوش دستی واساوي الحمد لله سلامتیا وا چبو يعني براستيجي زو ام تد گشتن زو وك ملت ام هاتن اف اگري هاني مطفان منهج گوبر فرب بي ل براستيجي اف اگري هاني شكوك ما تشدبن يعني هگر گاوا گو بوگرکی مثلا بگوی کی چغارا کاوتی یا ج شکمان سیارا کی چبویه و اگر بيجي كي ترك هدايا يعني شلو ببوقي انا بدي جاكتي يعني بنا انا كنفاي الويدري لجمي خورتي هاني اگر الويدري بيكتيه او برير مشياي نجاي في اجريد يعني سريع عرض وداويا عرض اري ام بيجن يعني شكوك ما تشدبه انه اب اجري هاني مفتعله يعني دستن دود هنا وهن بكسك تشكن وكسك دي البيدري طبعا اما ما وقت ما كسندي يعني ام بيجي ولا ما كسديتي نا بس دقوتن يعني يقولوا جهلنا دقوتن قماطورك درباس ويد انسان لسربون قومدي بيخستي بس ام نكرم باكدين اشتغاليه زارو كان ام نزان راست درو ام نزان بس ما دام بويد جي شكوكي ما تشدبن ام هيفي دارن
هر کس کی یعنی ایرو موسم عالم گیای برده وانا یعنی های واج رگاه به جرسقي وهبي يعني اف نرزقي متني رزقي ما وكفلته ما و همه بيكاتي جو ايرو د لفيدري لباكور جلاتي سوري جيان دي يعني ناني هر کس کی ناني متني مجلس دموکراتیک گران یا باکور و روشتات سوریه هن گوهرتن ده قانون دا بشکرنا ریوبریه ده پیک آنی اف گوهرتن به لدارخستنا جوینه که پیک خات مجلس راگاند کو اف گوهرتن و دنوا دمین پیش ده به رایا گشتی رجیم ورن پاروه کرن. مجلس دموکراتیکا گلان آره و وری خسریا دموکراتیکا هرما باکور و شلات سوریه جوین خوی آسایی یا نوتو نهان لدارخست. جوین لآواهی مجلس یا لباجار رقای به بجداری هفسروک دسته آره و برا مجلس هفسروک مجلس ینگلان این کانتونان هفسروک دسته آره و بری هرمی و شارداریان و کمسریا بلند آهل بجارتنان پیکات. لجوین ده چند گوهرتن ده قانون دابشکرن آره و بری هرما باکور و شلات سوریه ده هاتن کرن. اف گوهرتن ده دما پیش دوارن پارو کرن. أعضاء مجلس الشؤون الديمقراطي من المقاطعات ولا إلا عدم التقسيمات الإدارية. درباره مجارده اندام مجلس گلان زوزان ابراهیم سلیمان آخوی و بالکشانده سرگوهرتنین که ده قانون ده چیبونه. شخوا هرما باكور رجلات سوري حفت كانتونن داغو حفت كانتونك لجنبها ده هندري مجلس خوي إيجالان دهندري هرم دهندري كانتون ده تقسيمات خوي إداري وك برنجكي راست لسر عالدي بيتشاوية أريبكي داغوبيني فر والفر إجا وقت تمام كرنا كل سر زاغوني تكرنها بدمده جبركو أف زاغون بتايبت زاغون جلكي جرينجا جلكي جرينج تي جبر أغني مبوناوينا شكوتي أريكرنا ما يلسر هفبيمانا جواكي دا أو زاغون بشتي وينا بين أريكرن وقت هالبجارتنين بلديات عنها هالبجارتنين بلديات وقت أنزانين شخطي حازر كرن جيرة لسيا مها بينجادة فدماغو أف زاغون بي أريكرن دويدا نيدا وبيبي بينجه جو مجلس ما إشارة دارية باجارو باجاروكا لجور زاغونا تقسيمات إداري وبين هالبجارتن برنجكي ديمقراطيك وبرنجكي راست ودرست هیجای گوتنه کو مجلس دموکراتیکا گلان ده جوین خویا نوتو هشتان آکو 3 نیسان لدرخست بوده قانون دابشکرن ریوبری یا ج 5 ماده ام پکت اریکری بو. ده جوین آسایی 4 گلان دجی پیشنیار هاتبو کرن کو هن گوهرتن درباره هن قانون ده پیکورن. بله هر مجلس سوریا دموکراتیک مسدر به بریا خسر او فرمانداری گشتی قصد جوینک دارخستن ده جوین ده آلوزیا سوریه شریل دژ داعش او هر وها فرهکرنا تکلی ناونتوی هات نقاش کرد ده جوین ده سیاست او استراتژیین لباکور او روشتات سوریه کو رولا کسرکه ده چهار سرکرنا آلوزیا لسوریه تدلیزه هات نقاش کرد بال هات کشاندنا سر پیشبینی سیاسی لشکری خدمتگزاری او اصلا گین کو جلی هرمیره روبروی بیتین لالیه کدن جیتا قزل سرگیرینگا دیالوگا دنابر همو آلیین سوریه ده او گیرینگا پیک آنینا پروژه که دموکراتیک کو یک ریزیا ولاد ده پاریزه هاته کرن هر وها نقاش درباره آوای پاراسنا حریم او اولهیه ویده هاته کرن او هاته دیگرن جبو آوا کرنا هفکاریین ناف نتوی ین تکلداری پیشوچونا دومدار جید و خبات بینه کرن ده داویا جوینه ده درباره تکوشینا لدجی چتین داعش او فراکرنا تکنین عربی حرمی او ناف نتوی دجی نقاش هاتن کرن بل هر مجلس الاشکریا هیزن سوریا دموکراتیک قصد جی جوینا خویا آسایی یا لگل مجلسین لشکریین کانتونن لدارخستن مجلسی لدجی هولدانین درخستنا تبلیغویین لحرمی بانگا هشاریه کر هر وها بانگک لمجلسان هاته کرن کو تبلی پاراسنا برهمین چاندنیه ببن فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک قصده مظلوم عبدی و فرماندار مجلس لشکری تواهی کانتونان کومین لشکری تولی جوین آسایی مجلس لشکری قصدی بون. د جوین ده راپور مجلسان و سازین لشکری 4 مهان هاتن خوندن.
لگوری مالپرا فرمیا قصدی د جوینه ده گشتان لشکری آستنگیل لهرمی ده انجام ایریشن دولتا ترکا داگرکر اندومدار ده دکوین ایریشن چتین داعشی هولدان درخصنا فتنه جعالی سازین اولهی حکومت شامی و هات نقاش کرن. د جوینه ده لهمبر ایشک محتمل آ دولتا ترکا داگرکر تقضی بگرتنا تدبیران هات کرن. هات دیار کرن دوی تیکرین دیپلوماتیک به آلین ناو نتویر به پیش بکوین به تایبت آلین کو باندوری لآلوزی سوری دکن وان تشویق بکن کو گوه ندن زخت و شانتاجین دولتا ترک. د جوینه ده راپورا مجلس لشکریا دیرازوریا تیکلدار ایریشین هیزن حکومت شامی هات خوندن هات دیار کرن کو لهمبر وان ایریشان هیزن لشکری ده مافی پاراسنا روا بکاربینن. هر وها د جوینه ده ربشا ریخستنی جهات نرخاندن انجام پرورده فکری و لشکری گرینگی رول اکادمیین لشکری جبو پیشخستنا شروانان هاتن گوت بیش کرن. بانگ لفرمانداران هات کرن که دبرین پرورده زیده بکن فرماندار و کادروین پیسپور جتواهی بشان بگینن. د جوینه ده بریار هات داین کو تیکلدار ربشا کسن جه ارکا خپاراسنی خودانه عالی لهو هاتن بین کرن جه عالی سازین تیکلدار و دربار و مجاره ده پرسپکتیف بین دیار کرن. هر وها د جوینه د بانک له مجلسان هات کرن کو تv لپاراسنا برهمین چاندنی ببن د داوی د پلانسازی هیزین لشکری هات دیار کرن. بلی ایرو ده گولانی یا بریان ها به 7 سالان دروشه که وکه ایرو ده جعالیه هیزن سوریه دموکراتیک قصده هر وها یکنین پاراسنا جن یپج او یکنین پاراسنا گل یپگی و باجر طبقه ج تاریتیا چته داعشی هات رزگار کرن او ایدی باجر دست بری و برنا خوا کریش خو دنوا روجین پیش دجی به بجارتنا شارداریان جاره کدن و خلک طبقه بخو هف شاردارین خو اندامین مجلس جی دیار بکم بلی به هاتنا سالواگرا هفتان را گوهرتنا به چه آویل نوا باجر طبقه پیک هاتیه جی نوچگانی محمد مصطفی و حوالی می قمروان وزان اسماعیل نوچه که بت آمده کرنه امنی تماشا بکن. جتارتیه در باسی روناهیه بون جکولتیه ام آزاد بون هاتنا هیزن سوره دموکراتیک پروژک نو و زاینک نو بو جبومه بوا گوتنان ولاتیم باجار طبقه اپراسیونا کو هیزن سوره دموکراتیک جبور کرنا باجار طبقه شروع کن. دروجایی رو داشتین طبقه به سایه لهنگتین شروانین خواه و قصده با اولهی دناو آرامی دجین. پشتی 7 سالان جرزگار کرنا باجار جهویتیا داعشه رنگرش لسر باجار به تمامی رابویه وکه گلک باجارین بریا رزگار کرنه دمن تاریتیه دابو. لورجی به هزاران ولاتی به دست داعشه هاتن کشتن، رواندن و فروتن. هویتی و اشکنجه کو چرانین خالصر بیرا والاتیان پیچابو دکورالانده گامن به ترس و لریزوگ دگریان. شروان قصده یه لهمبری و روشه خونه گرتن به بنگا و غذاب فراته خوگهیشتاندن هوارا شینیان. شروان کو وکی ناب بنگا و تبگریان به همو هیزا خواه قناغ و قناغ دست به پاقش کرنا باجیر جدا شکر. پشتی تیکوشین و میراتین لهنگانیین پینجی روژان باجار طبقه دهی گلانا 10,070 هات رزگار کرن. 10/5/2019 يعني كثير لأهالي طبقة حيث كان نهاية مرحلة أليمة عاشتها المنطقة وكل المناطق المحيطة وانتقال إلى مرحلة ديمقراطية مليئة بالخدمات مليئة بالمؤسسات. شینی کو پشتی رزگار کرنه دست به آوا کرنا جیان یا جنوب کرن و ده چارچوبه فلسفه نتوا دموکراتیک ده دست بخاره و برنه کرن. دروجامیا ایرو ده جی کل گشتی حرم باکور و رجلاتی سوریه آمده کاری هنه هل بجارتنا شارداریان تین کرن. لطبقه جی کلا جانوه گرتیه. گودن ده جه ده به و شینین طبقه جارا دست بگیره بنده با آوایی که آزاد و دموکراتیک نامزدین خواه هل بجیرن. رنگ هاتا گوارتن مجار هاتا گوارتن سازی ملوه داره لطبقه چی بون پر سازی آوا بون حق و مافی گلمه گشتی بسریانی خواه با آشوری خواه عرب کرد گی به هفرا به دستکی و باجارا رزگار کرن و تیدا کار کرن فرق و جدایی تنبو دخواست دجمن که فرق و جدایی ما بین کرد و عربا سریان و آشوری
را دوردا چی بکه اما نتوا ديمقراط فكرة سروكتي فكرة سروك أبو نيشتكو دجمن بوي أستاجي بله ایرو کنگره دومین یا تفجیر خواندکارین دموکراتیک لباجار حسکی بیکت ده کنگره ده بالات کشاندنا لسر گرینگیا خواپرورده کرن او ریخستین کرنی. کنگره به دروشمیا به زانست او زمان امی خواه بریخستین بکن او داگرکریه تیک به من بیکتی. تفجیر خواندکارین دموکراتیک دومین کنگره خواه دست بیکرن. کنگره لحولا سردم آباجار حسکی بیک هات. دو کنگره لحولا سردم آباجار حسکی بیک ده نیزی 1000 درجه اونرین پارتی سازی او ریخستنان پشتار بون. اندام دستیا سروکاتی پارتی اکیتیا دموکراتیک پیدی فوزه یوسف بالک شانت سرگرین یا کنگره و گوت اف کنگره دی ببه وسیله چاره سرکرنا پرسیدیکن خواندکاران لتواهی حرمی. جاوریه کو و هر سروکاتی تفجیری به هلبجارتن او کنگره به انجام نامه اکیجی بتاوی ببه. بسیاری بری نشاندن هر کس جاره که وکی جوان دماغو دست بگیرن جزانینگه ها دست بگیرن ریبنار کو و چند حوال خواه به هر وکی خواندوان دست ببیتا گوشینه گیرن و هر فکر آزادی آفراندن و هر داری کردستان بلاف کرن و هر داوی جمعه کاری بیجویرو لتوایی مشلات ناوین و لتوایی جهانه افکر آزادی هاتی بلاف کرن. چلو بیج آن دیار کرن چلو بیج کس روفلک جبو تفگر همه جوانا تفگر خودبانا خودبری پیکانینا پیمانا جواکی ده برپرسر ببین. بله بینرین هجا دجمنین ریببریا خواسریا دموکراتیک به ری او ریبازین جدا شنین هرمی دخابین او جبوکو وان جوی پرگالا جواکی دور بخه شرکتا کیو نت کو سالا 1998 لفلیپینان آوا بویه او دوره بری خدای هنگ کنگ یک جوان ناوندانه لهرمی رخصت نگرتیه به ریا اینترنت بازرگانی دیگه به ریا مالپرین اینترنت جی جوانین هرمی دخابینه. gelekê zênder be li dijî pergala herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê dixebitin. Biriya malperên înternetê jî ciwanên herêmê dixapînin. Şîrketa Kionet ku sala 1998 li Filîpînê ava bûye û dû reberê xwedayê Hong Kongê yek jivan navendane. Li herêmê ruxsat negirtiye biriya înternetê bazirganiyê dike. Ev şîrket xwe li paş perdeya bazirganiya biriya înternetê vedişêre. Li gelek welatên cîhanê hatiye qedexekirin. Gelek ciwanên herêmê ketin xefika vê şîrketê. Wekîlên vê şîrketê qurbaniyan diyar dikin wan dixapînin ku dê di demekê kin de gelek pere bi dest bixin. Heke xapandina wan eşkere bû şîrket vekîlên xwe direvînin derbin. Ji bo ku kesek tevlî vê şîrketê bibe divê di dewreyekê 10 lînê re derbas bibe. Di vê dewreyê de fêr dibin ka çawa kesan dixapînin. Ji bo ku bikaribin tevlî şîrketê bibin, ji wan tê xwestin ku herî kêm du kesan îkna bikin da ku tevlî şîrketê bibin û li beramberî her yekê $225 dibin. Fuat Muhammed ku qurbaniyekî vê şîrketê diya kir ku hevalekî wî pêra axivî û jê re gotiye ku ji bo ku tevlî şîrketê be divê $2500 peyda bike û wiha got. Pereyên ku xwestine min peyda kir, ji min xwestin kesên din tevlî şîrketê bikim, dê bi vî avayî pere bi dest bixim. Ji min xwestin hilberînên wan bikirin ku nehesalîne. Piştî ku min sextekariya şîrketê eşkere kir, min daweya perê xwe kir. Lê hevalên min ên ku bi wan bawer kiriye, guh nedan min. Li cem Meclisa Edaleta Civakî ya Qamişloyê min doz li dijî wekîlên şîrketê vekir ên ku beriya rastiya wan eşkere bibe ber bi Başûrê Kurdistanê ve reviyan. Heta niha hejmara kesên bi şîrketê re kar kirine û revandina derve û hejmara qurbaniyan jî nayêzanîn. Hêzên ewlehiyên herêmê lêpirsînên xwe derbarê mijarê de didomînin.
مجلس عدالت جواکی جی ریوبریا شرکت سوق لپرسینی کر و د داخویانی که خود کو 29 نیسان دایه بانک لشینی انکر کو به شرکت وهان نه خاپاندن. ام درباسی باکوری کردستانی ببین لباکوری کردستانی و ترکیه چالکین خزمین گرتیان به بالداری دوام دکن ده چالکین لگلک باجاران ده دایک و مالباتین جاره کدن بانک راکرنا تجریدا لامرالیه کرن او خواستن کو داخوازن وان این جبو چارسریه بین قبول کرن هاتا گوتن هر کو تجرید کران دبه برزیریکین کرونیک جی گرانتر دبن. چالکی خزمین گرتیان یا به داخواز آزادی فیزیکی و ریبرابو و چاره سرکرنا پرزگریکا کرد لگلک باجارین باکوری کردستان و ترکیه دومه. دوی چارچوبه ده لآدانه خزمین گرتیان لآواهی پارتیا وکوی و دموکراسی یا گلان دم پارتیا جویان و خواستن داخویانی بدن. لی داخویانی جهیلا پولیسان و هاتن آستن کرن. پشت داخویانی لپارکا اینونی یا لباجر هات داین. هف سروک دم پارتیا باجار سیفدین آیدمیر ده چالکی ده آخوی. سیفدین آیدمیر گوت تجدید لسر برس عبدالله öcalan کریزن آبوری سیاسی و جواکی kurtardı که ev tecrid nişan de ku de çareseri pırzgeka kurda ne çareseri u politikayı şartın tercih kirin. Oturma eylemini yapıp ondan sonra 5 dakikalık bir oturma eylemini yapıp ondan sonra sonlandıracağız. Xizmen girtiyan elin navçıya şemzinan acule mergeci li peşiya avahiya dem partiye daxuyanidan. De daxuyaniye de işaret be fikarin malbatên wan yên ji bo zarokê wan hatin kirin. û bank li Wezareta Adalêtê ya Tirkiye hate kirin ku tavilê daxwazên girtiyan qebûl bikin, tecrîtê bidawî bikin û girtiyên nexweş berdin. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, hukuksuzluklar ve tecritten dolayı açlık grevleri başlatılmıştır. Her buha li Mêrsînê jî xizmên girtiyan bi heman armancê hatin bahev. Li wir hate xwestin li pêşiya avahiya AKP daxuyanî bidin. آشتی خواست و بارشه راستی جی یعنی ام به تجدید نعلا بکن. پلیسان پیشیا گرسه گرتن و لسر ویکی چالکی رونشتن هاتل دارخستن. لبر هفسروک دم پارتیه یه مرسینه رشاد آشان دست نشان کرد که دوی پرزگریکا کرد برای دموکراتیک وره چاره سر کرن و گود. ناو نشانا چاره سریه جی امرالیه. حتی که تجدید گراند به پرزگریکن کرونیک جی گرانتر دبن. ام دخوازن تجدید بداوی ببن. وزارت عدالت جبو سرلیدان امرالیه گوتبو لامرالیه تجرید نینه پارێزەری بیرۆ حقوقی اساسالی ابراهیم بیلمەز جی لسر مجاری آخف او دیار کرد که وزارت عدالت بکورت و کرمانجی دروا دکه او گوت اف جزاین دیسیپلینی ین به ریکو پیک بونه و گوهرینه ریبازه که جبو پیدا کرنا هنجت جی تجریده را تا آلیه خواه یه حقوقی جی تونه تاوی که لپی هفدیتنین آستان دکن جی ادعا دکن که لامرالیه تجرید تونه جریبرا پوستی و 8 مهن تا آگاهینای ورگرتن وزارت عدالت تجرید دیار کرد bu kul imraliye tecrid ninem. Tarafsız olamazlar ve bağımsız değiller. Dolayısıyla aslında İmralı'da yaşanan sadece hukuksuzluk değil, zorbalıktır. Tekildari mijarê ji parêzerên Büroya Hukûqa ya Salê İbrahim Bilmez Axifî û diyar kir ku Wezareta Edaletê yekser derewan dikem. İbrahim Bilmez ragihand ku ev pratik pêwendiya xwe bi şêweyê hukmraniyê ya desthilatdariya AKP heye û bi bîr xist ku desthilatdariyan derewa ji xwe re kiriye polîtikayek. İbrahim Bilmez anî ziman ku li gorî qanûnê Beysî Aktaşê ku cezayê müebbetê lê hatiye birîn piştî 30 salên girtinê divê bi şer pêberdan û got lêberê ku di hefte di ser 30 salan re derbas bûne nehatiye berdan em bi zorê bi telefonê bi rêveberiya girtîgehê re axivîn û ev yek bihîst diyar e ku biryara dirêjkirina înfazê dewama polîtikaya birîna têkiliya bi îmraliyê re yem. Ev yek ji tecrîtê jî wê detir e û desthilatdarî dixwaze rewşê dewam bikem. Bu sorun herkese değiyor. Önemli olan bunun farkına varmak ve bunun için çaba sarf etmek. Bilmez bi bîr xist ku heman beriya daxuyaniya tecrîd nîne ya Wezareta Edaletê ji bo 3 mehên din cezayê dîsîplînê li müvekkilê wan hatiye birîn û got
ev cezayên dîsîplîneyên bi rêk û pêk bûne veguherîna rêbazeke ji bo peydakirina hincetê ji teşrîtê re ti aliyekî xwe yê hiqûqî nînem. Tevî ku li pê hevdîtinê asteng dikin jî îddia dikin ku li İmraliyê tecrît nînem. Birebir bağlantılıdır birbirine. Biz bunu 23 yıldır görüyoruz. İbrahim Bilmez ragihand ku biriya van cezayên dîsîplînê yên bê hiqûqî dixwazin tecrîtê bidin qebûl kirin û wiha doman. Eşkereyê ku naxwazin dengê müvekîlê me Birêz Öcalan bikêje derve. Demeke dirêje bi vî rengî ye. Mîna ku meseleya Kurd nîne tevdigerin. Dixwazin meseleya Kurd bi polîtikayên tundiyê çareser bikin û ji ber vê yekê jî li ser Birêz Öcalan tecrîtê ferz dikin, ev yek eşkere ye. Naxwazin deng ji İmraliyê derkeve ji ber ku deng ji wê derê derkeve dengê çareseriyê ye. Desthilatdarî vê yekê naxwazem. Birê herêma Zapê Girîlan kamerayeka mobese ya artêşa Tirkiya dagirker bêkêrkirin li aliyeke din hepekî bi daxuyîniyeke cuda nasnameya sê girileyên ku li herêma Metînayê şehîd bûne eşkere kir û got em ê têkoşîn û bîranînên hevreyên xwe her tim zindî bihêlin. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG li ser çalekên gerîla û êrişên dewleta Tirkiye daxuyan yek da. HPG got li herêma Xakurkê heştê Gulanê li girê şehîd axîn bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Lehê Gulanê li qada berxwedanîya girê Amediyê ya Zapê jî kamerayeke mobese ya dagirkeran bi sekbaniyê hate bêkêrkirin. HPG diyar kir ku di navbera 5 û 9 Gulanê de herêmên Metîna, Zap, Xakurkê, Qendîl û Garê bi giştî sihû 9 caran bi walefirên şer hatin bombebaran kirin. Hemaxtî vê HPG bi daxuyaniyekê cuda nasnameya sê cangoriyan jî eşkere kir. HPG ragihand ku di êrişa dijmin a sehî îlûna 2022 ya li herêma Metînayê de gerîlayên binasnav Qehreman Murat, Rûbar Xemgîn û Fîras Artêş ku heta nefesa xwe ya dawî berxwedanekê fedayî nîşandan şehîd bûn. HPG destnîşan kir ku hevrên wan bi ket û xwîna xwe bûn parêzvanên bêyî navber ên jiyana pîroz a PKK û ev tiştanî ziman. Hevreyê me Qehreman, Rûbar, Fîras, ên ku ji Bakur, Rûşilat û Rûjava tevlî nava refên têkoşîna azadiya gelê me bûn, bi îdeolojiya apoyî ya ku gelê me gihandiye hev bûne hêviya azadiyê ya gelê me. Di serdemekê ku êrişên dijmin ên herî dijwar de bûn, bi hilbijartina têkoşîna fedayî pîvana şûreşgeriyê ji bo hemû ciwanên Kurdistanê bûn meşaleyên azadiyê û têkoşîna me geşkirin. Bi van hestan, HPG sersaxî ji malbatên hêjayên şehîdan û gelê me welatparêz ê Kurdistanê re xwest û got. Em wekî hevreyên wan soz didin ku em ê têkoşîna hevreyên xwe her tim ji xwe re mînak bigirin û bîranînên wan zindî bihêlin. Agahiyên derbarê nasnameya şehîd de wiha ne. Orhan Demîr, bi nasnav Qehreman Murat li Rihayê ji dayîk bûye, di 3 îlûna 2022 de li Metîna şehîd bû. Mihemed Direwş, bi nasnav Rûbar Xemgîn li Makûyê ji dayîk bûye, di 3 îlûna 2022 de li Metîna şehîd bû. û Mihemed Heliç, bi nasnav Fîras Artêş li Kubanê ji dayîk bûye, di 3 îlûna 2022 de li Metîna şehîd bû. Îro bi awayeke fermî dema propagandaya hilbijartina Parlamentoya Başûrê Kurdistanê dest pê dike lê diyar e hilbijartina Parlamentoya Başûrê Kurdistanê hatiye paşxistin hem wextê vê yekê ji dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî daxuyaniyeke balkêş hat ji şêwirmendên Wezareta Karî Derve ya dewletên Yekbûyên Amerîkayê Azra Ziya diyar kir ku ew ji rewşa li Başûrê Kurdistanê bi fikaran û got destkeftiyên herêma Başûrê Kurdistanê dibin metirsiyê de ne. Metirsiya PDK'ya ji hilbijartina Parlamentoya Başûrê Kurdistanê rêl ber destewardanên welatên cîran heta bi Amerîkayê vekiriye. Şêwirmenda Wezareta Karên Derve ya Amerîka ya ji bo karûbarên ewlekariya sivîl, demokrasî û mafên mirovan Azra Ziya li Başûrê Kurdistanê ye. Azra Ziya di serdana xwe de biraydarên PDK û yenekê re dicive. Azra Ziya derbarê serdana xwe de ji medya nêzî yenekê re axivî û got
لهريما كردستاني او دستكفتين كو بزحمتي هاتنا بدست خستن نها جبر ناكوكيان دبن مترسيه دنه فكارك ميا جدي هيا اف پارچبونا ناف خوي ستاتو هريما كردستاني لإراق لواز دكه و صادقه كو هيزن در و جبو برجواندين خو دسورداني بكن ام دخازن د فرصتا دست پێکێ ده هەلبژارتن پێکوەرن. Di dewama axaftina xwe de azraziya diyar kir ku ew piştgiriya hilbijartinek azad, şeffaf û wek dikin. Ev serdan û daxuyaniya şêwermenda Amerîkayê di demekî de ye ku mijara li darxistina hilbijartinê yan jî betalkirina wê di rojevê de ye. Pedekêya ku ji encamên hilbijartinê ditirse, di nava hewildana paşxistina dema hilbijartinê de ye. Ji ber ku darxistina hilbijartinê di demekî de ye ku gelê başûr ji hevkariya pedekê ya bi dewleta Tirka dagirker re rewşa nebaş a aboriyê û nedayîna mûçeyên karbendan gelekî bihêrse. Li ser vê yekê jî çavdêrên siyasî di wê baweriyê de ne ku wê desthelata pedekê di vê hilbijartinê de bi binketineke mezin re rûbirû bimîne. Lewma jî ji hilbijartinê ditirse. Ji bo vê jî serokê herêma dema bî yê Başûrê Kurdistanê Nîçirvan Barzanî serdana Bexda û Tehranê kiribû. Lêl aliyê din yenekê û partiyên din yên Başûrê Kurdistanê jî di mijara li darxistina hilbijartinê de bi îsrarin. بله هلبشارتنه کدن او جی ایرانی لولات جیران ایران و هر حال روشلات کردستان جی تورا دویمین یا هلبشارتنه پارلمانتوی تیل دارخستن ده هلبشارتنه یکی آدار ده جبو 209 کرسین ل پارلمانتوی 245 نامزدین مافی چوینا مجلس به دست خستبون نها جی ده تورا دویمین ده پیشبرگ جبو 45 کرسیان تیل دارخستن لیاتی خویاترن ریجیا چوینا لسر صندوقان گلکی کیمه. Di demekî de ku hem li Rojhilatê Kurdistanê hem jî li Îranê gel li dijî desthelata Tehranê bihêrsin, li welêt tûra duyemîn ya hilbijartina parlamentoyê hat darxistin. Îro ji bo tûra duyemîn a hilbijartinê li 22 herêman sandok hatin danîn. Li welêt tevî paytext Tehranê li 8 bajaran dengdana elektronîk tê kirin. Dengdan bi dema herîmî ji saet 8 ve li 11,500 navendên dengdanê dest pê kir. Di hilbijartinên parlamenteriyê yên di yekê adarê de ji bo 209 kursiyên li parlamentê 245 namzad mafê çûyîna meclisê bi dest xistibûn. Niha jî di tûra duyemîn de pêşbirka ji bo 45 kursiyan têl darxistin. Ji ber wê not namzad beşdarî hilbijartinê bûne. Lê li gorî agahiyên ku ji Îranî tên rêjeya tevlîbûna hilbijartinê gelekî kêm e. Ji xwe di tûra destpêkê de jî rêjeya tevlîbûnê ji sedî 41 bû. Lewma boykot û xemsariya li dengdanê mohra xwe li hilbijartinê xistibû. Her çiqasî desthelata Îranê hilbijartinên heyî bi awayekî demokratîk bi nav bikin jî lê gelê Îranê û Rojhilatê Kurdistanê ne di vê baweriyê de ne. Ji ber ku di hilbijartina destpêkê de jî rêjeya boykotê jiya tevlîbûnê hîn zêdetir bû. Li gorî çavdêrên siyasî li Îranê gel ji hilbijartinê zêdetir piştgiriya guhertina sîstema welêt dikin. Bi taybetî jî zêdebûna zextên desthelata Îranê ya li dijî jinan û civakê rê li ber vê yekê vekiriye. Her wiha li Îranê ji ber zêdebûna asta girtin û darvekirinê jî rê li ber zêdebûna narazîbûnê vekiriye. Li gorî bîlançoya ku rêxistina mafê mirovan parve kiriye tenê ji serê salê ve li Îranê 200 kes ku piraniya wan Kurd û Belûcin hatine darvekirin. Ji ber vê jî gelek alî di wê baweriyê de ne ku ev hilbijartinê heyî jî di bin tirsê de têl darxistin û tu eleqeya xwe bi demokrasiyê re jînîne. بله هر مشارکت دنیا گریدای ایرانی ام پی دوام کن او جی شریدنا برا اسرائیل او حماس دیا و جاری حزب الله او کومین جگدارین عراقی لدجی باراگهین اسرائیل به بالافرین بیمروف ایرش پیک آنین هر دو هزان دیسا داخونیان خود ایرش آج بو پشگیریا فلسطینیا لشریدا غزه وکه هاتیه کرن آنین زمان لآلیه کدن لگوری کمیسیونا باشوری لبنان جبر ایرشین ارتشا اسرائیل او شری و دنابرا حزب الله
یا لبنان ده باشور لبنان زیان که مزن دیتی او بقاسی ملیار کنیف زیان لباشور لبنان پیک خاطیه هر وها لبنان اسرائیل ده شرد به کارانینا فسفورا سپیا کو قدخیا لدجی چکی که قدخیا لدجی سیویلان به کارانیه جیم سوچدار دیگه. حزب الله لبنانی ایرو سر سبه بارگه که ارتش اسرائیل لمالکیه لباشور لبنان بمباران کرد. داخویانی دوا تا گوتن پشتی چاودێری کردن او بندا هزن دژمن ان اسرائیل دما کو وسایتن وان گهاشتن هرم مالکیه مجاهدن برخودان اسلامی او هدف گرتن او زیان جانی تقص گهاندنه. کمیچکدار این عراقی جه ایرو داخویانی خود را گهاندن که وان جهگی لإیلاتا اسرائیل که وک آرمانجه که جانی بناف دکن به بالافرن بیم را بمباران کرنه. حزب الله او کومن که خواه وک برخودان اسلامی یال عراق بناف دکن داخویانی خود دیار کرن که بمباران جبا پشگیر گر فلسطین لغزای هاتیه کرن. لالیه دن زرارن بمباران اسرائیل این لباشور لبنان کدنا و 7 مهن در باس بویده ده چارچوبه شهر لشریطا غزای دا پیکات تخمین کرن کنیزی 1.5 میلیارد دلاره. کنسای باشور که سازیا فرمی یاش بو نرخاندنا زرارا لباشور لبنان برپرسیاره تخمین دیگه که آسا زرارا آواهی او سازیان جدسپیکا شهر حیانی دسپیکا ماها گلانه زیده میلیارد دلار بو. کنسای باشور تخمین دکه که چون زرار مزن آل بناسازی پیکاتیه بقاسی 5 میلیون دلاریه زرار به گرانی باندور لسر خدمت و رین بنگهین کر. جبر زدبونا توباران او خرابونا رین سرکه روزنامه‌وان نکارن خواه بگیهنن هرم لسر سینور ارگدارن تندرستی و رزگار کر قال اهل واشینه که مزن آل گندن به تمامی هاتنه ترک کرن دکن نتوین یک بوی دراپورا خواه یادداوی دیار دکه کل لبنان زیدبونا آلوزیه بوی سدم که زیدتیری 93,000 کس ججی وارن خواه ببن. اسرائیل دیاتی که بناسازی و جهن حزب الله گریه آرمانج لبره لگوری رایداران به هزاران خانی به قسمی یانجه به تمامی خراب بونه. بمباران ده همان دمیده باندوره لارد چاندنی و زوین شنین هرمه دکه. هر و لبنان اسرائیل دشرده به بکارانینا فسفورا سپی که قدخه لدجی سویلان واره بکارانین سوجدار دکه. رایدارن لبنان جبون ارخاندنا زراره لبند آگربست اکنه لبله ولات جسال 2019 و وروه دناوا کریزه که آبوریه یا مزنده یه دناوا 7 مهانده ده شهر لدروی سینور ده هری کم 309 کس مرن. لگوری آگاهی انجه للبنان 255 اندام حزب الله و 77 سویلان جانا خوش دستانه. بله پشتی آلوزی شهر دنابر اسرائیل حماس و روشال لبنان ده بجاری ام به شهر اوکراینی دوام بکن سرکماری اوکراینی ولادیمیر زلنسکی دنوا 6 مهین داویه ده اف دو جارانه فرمانداری هیزین تایبت دو گوهره هر وها زلنسکی آنی زمان کو به شاندنا چکی نو اوکراین دکاره پیشده چون لشکرین روسی ین لعنیا روشلاتی ولات راواستینه لآلیه کدن آلمانیا جی و سی پرگالن هیمارس جه دولتین یک بین امریکای بکره او درباسی اوکراینی بکه. سروکومار اوکراینای ولادیمیر زلنسکی ده 6 مهین داویده جارا دویمین فرماندار هزین تایبت گوهرد. زنجیره فرمانداری ارتشا اوکراینای جمعه سبات ویروه ده آستین جدا ده هات گوهردن. دوی دمه ده زلنسکی دیار کر که سرفرماندار کلشکری یا نو کنترل هزین چکدار خستیه دستی خواه. اف گوهردن ده دمه که ده کلشکرین روسی به سود ورگرتنا جکیمبونا هزا لشکری یا ارتشا اوکراینای و کیمبونا توپان لعنی روشلات پیش دچن. به بریارنامه که جدا ده هات و شاندن که زلنسکی دیماتروهای راه کووکی دمها آدار ده جکار دور خست جنوب وک فرماندار هزین پشتوانی ارتش دست نشان کر هزین تایبت درای گشتی ده لبر چاوان خویا ناکن لیته تخمین کرن کو به تایبتی نیوگراوا کرمی بشداری اپراسیون اوکراینای یان لهرمن دبن کنترل روسیای ده بونه. هروها ولادیمیر زلنسکی دوی باوریه ده که اوکراینا دکاره پیشتچونا لشکرین روسی لعنی روشلات راوستینه او یک دی بقومه جبر که اوکراینا شاندن نو یین چکان جهفکارن خو وردگره.
як важливо тепер ні в чому не зменшувати. Зеленський di civîna çapemeniye ya hevpar a serokê Parlamentoya Ewropayê Roberta Metsola re axivî û got eger stokên wan ên çekan zêde bibin em dikarin wan li rojhilat rawestînin niha li wir însiyatîfa wan heye ev ne veşartî ye divê em wan rawestînin û însiyatîfê bigirin destê xwe. У День мирної та об'єднаної Європи вітаємо в Україні пані президентку Європейської. Zelînskî diyar kir ku dema ji biryara her alîkariyên derve hat wergirtin vê alîkariya li heniya Ukraynayê ne bi kîlometre lê bi hefte û mehan tê pîvandin. Zelînskî her wiha anî ziman ku her çend Rûsya komên xwe yên leşkerî di her warî de bihêz kiriye jî ew bi qasî ku difikirîn ne derewşeka baş de ne. Li aliyê din Almanya dê sê pergalên HIMARS ji Amerîkayê bikire û derbasî Ukraynayê bike. Sê rampayên HIMARS dê ji amperên hêzên çekdar ên Amerîkî werin. Di dema şerekî berfireh de artêşê gelek caran behsa karanîna serketî ya vê çekê kiriye. Di meha tîrmehê de Ofîsa Serokê Ukraynayê gotibû ku divê artêşa Ukraynayê di zûtirîn dem de herî kêm 5 roket avêjin HIMARSê werbigire. گورستانا تاخا هلیلی یا باجر قامشتو کو نیزی سنوری باکوری کردستانیا کو گورا یک جه دامزرنرین مالپرامایا اینترنت احمد اسد جلیم جه گوران تجربویه خلکی تاخا هلیلی خواستن دریا تلویزیونا مره دنگ خواه بگهنن رببریه داکو گورستانا که نو چه بکن نو چه گانم جوانا جمعه و حوالی می کامروان فواز محمد جه وان دا خوازن خلکین تاخا هلیلی را دگهنن گورستان نو یا تخلیلی کل سرسینور باکوری کردستانی دکبه. دیروکای فتگر سال 2000 جوه دمی حتانها به هزارن خلق قامشلو جدر و قامشلو دیده هات نوشارتن. ایدینها ریت دنمایه. لسر دخواست شنین تخلیلی مواقع اکیبارونای تیوی بری خداور. داکوان بکار بندنگوان بگینن جه پیوندیدار. ام دخوازن عرض مزله هلالية جمرية هلالية ربي هلالية بري 400 500 مال بون ناقة هلالية بويا 1500 مال جحدود وحرا غربي حتى دقي جامعة ومطار وآلية غربي دقي هيمو هلالية بويا باجارك فأف أنجخ تيري بكيا تيري نكي أما أهلي قامشلو كورنيش وحلكو وحرا غربي ووسطى وأفكوش بري هاتلم بسط حزارة حموتين هلالية تراواناكي أم رجعت كل جريفة بريه السرفي موضوعي بسكنه بشكل كي جدي لأنه بيشلو حياتها صاغا مهم مريا مجمرة مهم د سالên 2005 de nimart hatibû veqetandin da ku bi Goristan ji bo miriyên taxa hilêliyê û taxên nêzî wê. Lê ji ber Goristanên taxê din hatin dagirtin û gelek koçber derbasî qamişto bûn êdî rê li vê Goristanê nema. Daxwaza me mezarkî din çêkin. Em yekî din çêkin. Em der rêtê nemayê. Xwedê ji hemû deverê tîninê. Em nikarin ji Helkoyê, hemû deverê ومالام كورنيشي وامتيني بر بيدا تجابويا ريتي نمايه اجباري نقول بنويالي الويزجي دهدون مداني ما عرضي ما خلاص ب دبيم تسبر فلا بكن وش وقت او مجال يجيب المال جي قدر ما مازال كيابا بكن جبو مثلا منطقي خارجي هلاليه باشه پشتیکو او 5 دونم هارت هاتا گرتن شارداری 10 دونم دنجی جبوان وقتان لنها او جی هیدی تجید با لیگرها تو جهه کدنها تفقطاندن دی گوری خلکی در باسی نوارده چاندنیه ببن مل داخوازن خلکی گدار کر مل داری چار سریه خست شارداری باجار قامشلو جبو ما تکس کرکو او گلیو گازن گهانوان او جبو ویم مجاره نها دنوا نقاشان دنا دا کو بکاربن عرضه کی نو جدسته چاندنی کو بکارب او عرض به گورستان جبو خلکن باجار قامشلو بکرن
وی جهی بکن گورستانه که نو جبو باجاری قامشتره. بله بینرین هجام لوردگی جین داویا بلتنا خویا ساعت 7 او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشی هوا بمینندنا و خیر خوشیده ارشاد و بختار.